Moje ime je Lazar Petrović i bit ću vaš domaćin u ovom serijalu. Od malih nogu sam želeo da postanem kuvar ili glumac. I oduvek je u meni bila borba te dve profesije. Dok nisam shvatio da ta dva kreativna zanata mogu zajedno. Još ako se sve to začini dobrom atmosferom i prirodom, onda je to prava stvar. Zato vas vodim na jedno putovanje Republikom Srpskom, od njenog krajnjeg severa do toplog juga, gde ćemo upoznati maštovite, kreativne i srećne ljude i predele u kojima žive. Ovaj predeo će vas omađijati poput gorske vile, a mi ćemo posjetiti i našu olimpijsku lepoticu. Dobrodošli na Pale i na Jahorin. Opština zaista koja se nalazi u podnožju planina Jahorne, Romanije, Trebevića, sa nekih 20.000 stanovnika, čini ujedno i najveću opštinu grada Istočno Sarajevo i može da se sigurno ponosi sa turističkim potencijalima koje posjeduje i možemo da kažemo pored Jahorne koja je sigurno najveće blago i jedna od najvećih turističkih destinacija Republike Srpske, mnogo drugih turističkih potencijala koje zaista potenciramo i uvijek kažemo da su Pale grad turizma i grad mladosti. Šta vi preporučujete od toga da je najbolje da se posjeti? Pa sigurno ako pričamo o zimskim periodu, to je skijanje na Jahorni koju sam već pomenuo i novi ski centar Ravna planina koji se također nalazi na nekih 2,5 km od Pala. Sigurno u tom nekom zimskom periodu pruža najbolje mogućnosti za skijanje u Bosni i Hercegovini u ovom dijelu jugoistočne Evrope. Mimo zimskog perioda i skijanja, naravno, Pale i okolina nude i ljetnu ponudu što se tiče turizma. To su svakako neke vanjske aktivnosti, kako ih mi nazivamo outdoor aktivnosti, od šetnji, planinskim stazama, voženji biciklom, Via Ferrate na Romaniji, Sokolovom putu, Trebevića koji također nudi mnoštvo lijepih prizora i vidikovaca, tako da sigurno opština Pale posjeduje i nudi mnogo toga za turiste koji dođu u našu opštinu. Okolina Pala je pravi primjer kraškog predela, a kakve se lepote kriju u utrubi njenih planina vidjet ćemo na sljedećoj lokaciji. Evo nas u prostorijama muzeja ispred same pećine Orlovača. Možete li mi reći nešto više o samoj pećini? Pećina se nalazi u zapadnom dijelu Romanijskog svoda, u slivu Mokranske Miljacke, odnosno njene desne pritoke Sinjave. Nalazi se na istoimenom uzvišenju Orlovača, odnosno u njenom podnožju. Pećina Orlovača je očaravajuća, njene čar su nesvakidašnje, rijetko se sreću, ljude inspirišu i nadahnjuju. To je jedinstven dragulj koji je stvorila božanska ruka. Nakt Orlovača je unikatan. To su stalaktit, stalagmiti koji se smjenjuju sa fragmentima koralnog erodinitnog nakta, kao i pećinski stubovi koji posjećaju na renesansne dvorce i dvorce različitih boja. Pećina Orlovača je duga oko 2,5 km i zato predstavlja najpoznatiji turističko-speleološki kompleks u Republici Srpskoj. Dužina staze je oko 565 metara, to je osvjetljena i izbetonirana staza. U samoj pećini žive razne životinjske vrste. Tu imamo dvije vrste slijepog miša, imamo malog potkovičara i malog mišovkog večernjaka. Nemamo ih puno, nekih 40 jedinki u oba dvije vrste. Inače, to su zaštićene vrste, izuzetno korisne za ljude. Zbog njih je pećina ne smije se zatvarati, znači urađena je rešetatska ograda da mogu izlaziti da se hrani. Zimi ne radi pećina radi slijepih miševa, jelen ulaze u stanje hibernacije, odnosno spavaju zimski san i vi ako probudite slijepog miša zimi, nema čime da se hrani, umre od gladi.
Čuli smo koje vrste danas žive, ali pre više 1000 godina tu je bilo malo i opasnijih životinja. Pa prije više 1000 godina uvijek je bio sukob životinje i čovjeka. Na kraju je čovjek pobjedio, a životinja koja je živjela u pećini nažalost izumrla. To su bili pećinski medvjedi. Inače u muzeju pećine Orlovače nalaze se paleontološki ostaci od pećinskih medvjeda, vrste koja je izumrla prije nekih 10 do 12.000 godina, odnosno sa krajem zadnje glacijacije, zadnjeg ledenog doba. Pećinski medvjed je nestao sa lica zemlje. Kosti koje su pronađene u Orlovači, procjena starosti je na preko 16.000 godina. Okolina Pala je pravo mesto za one koje vole malo ekstremnije sportove. Na samo nekoliko kilometara od samog centra Pala nalazi se crvena stena, a na njoj Via Ferrata, Sokolov put. Dobar dan. Dobar dan, dobro nam došli. Možete li mi reći nešto malo više o samoj Ferrati? Kakav je to sport? To je alpinistički sport. Inače ovdje na obodima naše planine Romanije prvi alpinistički uspon je bio 1929. godine. Mi vođeni tom idejom da je Romanija jedna od prvih tih penjačkih alpinističkih staza. Htjeli smo da bude dostupna stijena i svim drugim planinarima koji se odvaže da osjete malo više adrenalina i da osvoje, to jeste da ispenju stijenu, a da nemaju neko veliko alpinističko znanje. Tako smo u projektu Oživi Sarajevsko-romanijsku regiju, turistička organizacija zajedno sa svojim partnerima planirali i izgradili ovu Via Ferratu koja je imala za cilj da probudi ovdje avanturizam, avanturistički duh i ovu malu mikrolokaciju, što je to sigurno i uradila. To je put, željezni put, Via Ferrata znači željezni put. Izgradili smo tu Sokolov put. Sokolov put je dužine 350 metara kroz stijenu, visinske razlike 160 metara sa ocjenom BC, znači umjereno teška, sa elementima teške ferate. Sa jedinstvena dva viseća mosta, jedan tibetanski most, drugi most sa gazdištima, gdje imate gore pružene sajle, na tom tibetanskom mostu pružene sajle, dole ispod samo jedna sajla. Jedan divan osjećaj kada prelazite taj ambis samo po jednoj sajli, a gore taj drugi most, on ima svoje gazeće stepenice. Sad imamo ovdje našu planinu Romaniju gdje budimo taj ljetni avanturistički turizam, jer je sve više ljudi koji vole aktivan odmor, ali pravi aktivan odmor, šetnje, avanture kroz prirodu, a ne samo neka odmaranje i u šuškanim nekim lijepim hotelima. Kao što ste već rekli, očevici smo upravo od toga da ljudi žele taj aktivni odmor, žele neke malo ekstremnije šetnje. Da li je to možda šansa za ove naše prostore da iskoristimo to što je sada tek u povoju, da kažem, u svijetu? Pa sigurno, to je turistička organizacija i prepoznala i mi se krećemo užurbano u tom pravcu predstavljajući naše prostore, pogotovo grad Istočno Sarajevo koji obiluje prelijepim planinama, kao što sam i malo pre nabrojao, Jahorinom, Romanijom, Trebevićem, nemoj da zaboravimo našu Treskavicu, Ravnu planinu i sad budimo taj sadržaj avanturističkog duha na ovim krajevima. Ovom prilikom bi pozvao sve ljubitelje adrenalina da dođu, da kontaktiraju turističku organizaciju, da dođu na našu Ferratu, ali sa jednom molbom, molim vas, ovo nije neki obični put, morate da ovdje, ako ste pogotovo prvi put tu, kontaktirajte vodiče, lokalne vodiče koji imaju svoju sertifikovanu opremu, kontaktirajte turističku organizaciju, nemojte da dolazite na Via Ferratu sami ako nemate neko prethodno iskustvo. Znači, ipak bezbednost na prvo mjesto je jako bitna. Sigurno, bezbjednost, ovo nije zona komfora, mi izlazimo iz zone komfora čim smo obukli na sebe Ferrata set.
sad vas vodimo u svet 7. umetnosti. Mi se trenutno nalazimo u prostoriji gdje je smješten muzej Kinoteke Republike Srpske, odnosno muzejska postavka od starih do novih kinoprojektora. Ovo je najstariji projektor kojeg mi ovdje imamo iz 1941. 2. godine koji je išao kao Ćiro što je išao na grafit. Ovo mu je dimnjak kuda je išao dim. Tu su se ušnjiravale filmske rolne i film se prikazivao. I onda dalje imate projektore koji su mnogo mlađe proizvodnje, iz Italije, iz Rusije uglavnom. Dobijali smo ih na poklon od različitih institucija gdje su i bioskopa gdje su oni stajali. Kinoteka Republike Srpske, kao i sve kinoteke na svijetu, je ustanova od nultog značaja, što znači ne da vrijedi nulu, nego da je to najvažnija ili jedna od najvažnijih ustanova koju jedan narod može da ima. Znači, nacionalno blago je praktično ovdje na filmskim, ali i drugim modernim digitalnim zapisima. Kinoteka, kao i sve druge ustanove te vrste, sakuplja, obrađuje i čuva filmske zapise. Imamo dosta filmova koji su na filmskoj traci, međutim imamo i dosta filmova koji se nalaze na digitalnim zapisima od VHS-ova, beta, Jumatika, pa sve do ovih najnovijih zapisa koje čuvamo na eksternim diskovima. Također se bavimo i prikazivanjem filmova, odnosno na taj način popularizacijom filmske umjetnosti na različite načine. Od takozvanih filmoteka gdje radimo projekcije po raznim mjestima u Republici Srpskoj, projekcije filmova i domaće i strane produkcije, pa do naših filmskih kampusa koji se organizuju oktobra mjeseca, gdje dovodimo studente iz regiona i obezbeđujemo im predavanja koja nazivamo, kako se to moderno kaže, master časovima. I to su predavanja koja ne mogu da se čuju ni na jednoj akademiji jer su tu tako lična iskustva i u mogućnosti su studenti sa njima da komuniciraju, ali također i da prikažu svoja ostvarenja koja mi gledamo na filmskom programu studentskog filma, jer vrlo često uz projekcije filmova mi postavljamo i izložbe naših plakata koje čuvamo u našem arhivu stranih domaćih filmova i to u principu ovako zadovolji ukuse publike kada oni dođu da vide naše projekcije. Ovdje je u biti sve počelo iznova. Znači sve okolo bila šuma, sve nepristupačni dio i krenuli smo na izgradnju gondole, odnosno skijališta. Ovdje je za olimpijadu 1984. godine je napravljen idejni projekat, jer ovo je mjesto odakle se skijama, jedino mjesto gdje se skijama može uvezati olimpijska planina Jahorina. A šta sve od sadržaja možemo vidjeti ovdje na Ravnoj planini? Ravna planina, sam naziv kaže ski centar. Znači imamo skijanje, imamo odlično skijanje. Naravno, nestašica snijega je svugdje. Pogotovo na nama ovdje gdje mi smo na 900 metara, a izlaz gondole staza nam je na 1300 metara. Mi ovdje imamo jednu pogodnost, da kažemo, imamo izuzetno dobar sistem vještačkog osnježavanja. Imamo 2 jezera koji su umreženi u sistem i mi vrlo brzo napravimo snijeg. Osim zimskih čarolija, posjetioci ovdje mogu uživati i leti, zar ne? Pa tako je, ono čemu mi težimo, odnosno svi centri svjetski teže da imaju jedan kontinuitet, znači tokom cijele godine da ima, naročito poslije korone, to se malo okrenulo na planine. I ja mislim da je to i prije trebalo, uvijek je to dobro da se okrene
izletištima, da od tog skijališta napravi se ili u stvari bude, ne treba tu ništa specijalno praviti, ima transport, naprave se biciklističke staze koje smo mi napravili. Mi imamo od 15 do 20 km uređenih biciklističkih staza, imamo 100 bicikala brdskih i to je dobro. Na ovom prostoru su bile 2 vazdušne banje i prostor je najbogatiji ozonom, znači najzdraviji za sportske pripreme, za one bolesnike i za zdrave pogotovo. Apsolutno za sve, svi vole da se fino nadišu i da je to, eto, ko što je banja ona da se banja u vodi, tako je ovo da banjamo organizam, da lijepo provedemo dan, odnosno vikend ili odmor na planini. A naše sljedeće sagovornike jednostavno ne treba najavljivati. Jesi ti malo za soka kap po kap? Hotel Vučko je postao, da kažemo, neka vrsta brenda na ovim prostorima. Jeste, mislim da je to već svima poznato. Svako ko ikad čuo za olimpijske igre, olimpijadu, čuo je i za Vučka, slavnog maskotu, koji je ujedno i logo hotela Vučko i koji je, hotel je svakako vezan za olimpijske igre koje su se održale slavne olimpijske 84. Prvobitni hotel je izgrađen kad i same u vrijeme održavanja olimpijskih igara. To je bio jedan mali hotel, u stvari jedna mala rezidencija u kojoj su bili smješteni tadašnji članovi odbora i neki najvažniji sami učesnici olimpijade. I na istom tom mjestu je ovaj hotel kasnije renoviran i proširen. Sada to više je daleko da je od mala rezidencija. Sad to je jedan ozbiljan kompleks, najveći na planini trenutno i jedan od najopremljenijih na ovoj regiji i najvećih i najopremljenijih u mnogim segmentima. Trenutno je najveći smještajni kapacitet na planini, broji negdje oko 320 apartmana. Dalje, pored smještajnog kapaciteta, sam hotel je veliki, ali je ipak prijatan i zadržava neku porodičnu atmosferu i mislim to ste mogli evo i uvjeriti se, a to smo i dobili od gostiju kao feedback godinama unazad, da se vraćaju baš zbog tog nekog osjećaja prijateljstva, udobnosti, ugodnosti, iako je kompleks veliki. Ali prije koje takva atmosfera pruža sve sadržaje koje jedan kompleks hotel mora da sadrži. Tu je wellness i spa na nekih 700 metara kvadratnih sa 3 vrste sauna, džakuzijem, svim propratnim sadržajem koje treba da sadrži jedan wellness. I u izgradnji je, to jest u završnoj fazi opremanja je bazen, plivački bazen koji će biti otvoren ovo ljeto, koji će biti, mislim, jedna nova atrakcija na planini. Svakako vas pozivam da dođete da posjetite kada se to desi. Također spomenula bih da od prošle godine imamo novu konferencijsku dvoranu koja je u principu multifunkcionalna dvorana. Može se podijeliti na više manjih sala, ali u svom punom kapacitetu ima nekih 500 sjedećih mjesta, što je, mislim, na ovoj Sarajevsko-romanijskoj regiji jedan od rijetkih hotela koji može da primi taj broj ljudi u toj postavci, da onda smo konkurenti za neke ozbiljne seminare i kongrese. Mi smo već 3. sezonu unazad počeli da organizujemo gostovanja poznatih ovdje u toku zimske sezone, pa sad već tradicionalno najveće regionalne sjezde održavaju koncerte, po čemu smo opet sad negdje prepoznatljivi, jedini smo koji to radimo na planini, u okolnim planinama uopšte, tako da ljudi su, kada dođu, više nije samo muzika, sad je to već ima i neko poznati. Danas ćemo da pripremamo za početak jednu pileću salatu sa pilećim batkom. Za nju će nam biti potrebno salata iceberg, zelena salata i radič. Ja sam nam to već pripremio.
Naravno, šta je sada veoma isto bitno da kažemo, koristimo baby špinat. Svi znamo koliko je baby špinat zdrav i koju energetsku vrijednost ima i veoma ulogu bitnu u našoj ishrani i našem zdravlju. Koristit ćemo isto rukolu, svježu, čeri i paradajz. Koristimo 3 vrste paradajza. Čeri, sušeni paradajz i obični paradajz koji je bez ljuspice. Da bi začinili sve to i da bude mnogo efikasnije i bolje, koristit ćemo isto tako komorač koji ima veliku primjenu u kulinarstvu i daje poseban ukus, a i miris. Što naravno možete da pomirišite i da vidite. Naravno, poslije ćete da probate. Pretpostavljam nećemo ga previše staviti. Nećemo puno, čisto da damo jednu lijepu notu. Pravit ćemo jedan lagani dresing od limete, za koji nam ide pavlaka, majonez, jogurt, limeta, začin. Za početak uzmi nam pavlaku i majonezu, izaberi posudu koju želiš. Sve, otprilike koliko pavlake? Pa možemo pola. Znači neke 2 pune kašike, da kažemo, pavlake. Znači malo soli, malo bibera. Malo bibera. Posle toga uzme prvo ćemo da koristimo koricu limete. Hoćeš li ti da cijediš limu? Može. Pošto nam ne treba puno, par kapi, ne treba nam ona posuda za cijeđenje, tako da možemo... Znači bukvalno malo samo. Ovako. Jogurt. Znači jedna čaša jogurta. Tako, nećemo... dovoljno. I molim te uzmi žicu mucelicu i počni da mutiš. Pošto sam se ja pripremio za ovu emisiju tvoju i za naše gledalce, ja sam to jučer marinirao, otkošteni pileći batak, stek začin i maslinovo ulje. Prvo pečemo stranu na kojoj je koža, je li tako? Odlično, vidite da se iskusan svaka čast. Idemo salatu, da pravimo osnovu. Znači ovdje imamo miks iceberg salata, zelena i radič. Možeš ti da stavljaš paradajz, jedan, drugi i treći, a čeri ćemo da isječemo. Čeri isječemo na četvrt, pošto je veći. Da li bi bio ljubazan, staviš komorač, dok ja okrenem. Koliko stavljamo komorača? Čisto malo, jedan tako. Nema potrebe. Ne puno. Uzmi jednu kašiku i daj nam sosa od limete. Slobodno stavi nam još. Za salatu, znači ne bi znjao, slobodno rukama. Samo lagano da je ne bi gnjavio. Tako. Šta recimo vaši gosti najčešće vole da naruče u tajnom restoranu? Znate kako, pošto smo mi planina, a ovdje je opšte poznato da se dobro jede. I onda ljudi, Boga me, vole da pojedu nešto gurmanske, što ćemo naravno poslije da spremamo. A naravno ima dama koje se paze, pa uz obrok salate ili neke paste, rižota. Kad to još malo potkrnimo, stavit ćemo malo čisto mikrobilja. Hoćeš li da se okušaš na treći sječenje? Kako ga sečemo? Kao? Na žilijen ili ti na trakice. Bude oprezan, opasno sam oštrije nože. Uzmi malo dresinga i preko obiđi, preko komplet salata, i preko batka i preko salata. Bravo. To je parmeđan? Parmezan, ribani, to je to. A nakon salate uvek ima mjesta za domaće mesne proizvode Zlatiborac. A sada prelazimo na dezert, tako, bajadere. Tako je. Najljepši dio današnje radionice naše. Imamo tu pažljivo birane komade mesa. U pitanju je teletina, teleći flam. Zašto teleći flam? Pa zato samo ime bajadera počne nas na nešto lijepo. Znači imamo jedan red lijepog mesa, pa onda malo, što bi mi rekli, bjeline i opet meso. So, malo vegete, biber, aleva paprika. Utrljamo. Dobro ga utrljamo. Tako je. Druga strana. Druga strana. Ne naljevamo vodom, nego temeljcem ili tifondom, koji se dobija iskuvavanjem kostiju. Ja sam to već dan prije pripremio. Stavljamo meso i stavit ćemo malo bijelog luka marinade. Stavit ćemo malo maslinovog ulja,
pokrivamo. Prvo stavljamo papir za pečenje, pa ćemo onda foliju. Stavit ćemo u pećnicu 160, 3 sata. Prilog danas ćemo da koristimo slatki krompir, batat. I pire od graška. Pa da počnemo. Hoćeš da sjeckaš luk? Može, Kakav si na naravno. sjeckanju? Super. Nećeš plakati? Ne. Bravo. Odlično tebi to ide. Vidiš, radim ja ovo godinu. Svaka čast. Znači, odličan bi bio asistent. Pošto nam je voda prokuvala, odmah ćemo da stavimo grašak. Naravno, malo ćemo da začinimo. Soj i biber. I stavljamo luk. Sve ćemo to direktno posle... sa graškom. Tako je. Sve ćemo to posle zajedno da izblendamo i da pravimo jednu lijepu kremu. Pristupamo najljepšem dijelu današnjeg našeg rada. Upravo je to ono o čemu pričam. I zašto jeste bajadera. Seče se na veličinu bajadere. Tako je. I naravno, malo ovog sosića gdje se pekla. Što bi mi rekli, malo moče. Malo moče, jer bez moče nema ništa. Šta kažeš? Slatkoća batata mu da baš jedan dopunjeni ukus. Tako je. Jedna neobična kombinacija slatkog i slanog. A kada smo već kod slatkog, imate li bi neke dezerte? Naravno, imamo desert prepoznatljiv naše kuće, to je jahorinski kolač. Ali naravno, ostaviš ti malo vremena da se pozabaviš sa bajaderom. Kad pojedeš, onda idemo dalje da radimo. Dakle, ovo je taj čuveni jahorinski kolač. Tako je. Čokoladni biskvit uz posebne dodatke jabuke, lješnjaka, oraha, badema. Naravno, sve tajne nećemo da vam otkrijemo. Zašto? Pa morate nešto da ostane sakriveno i tajanstveno da bi upravo iz tog razloga došli kod nas da probate. Ako sve kažem, onda neće biti to ta čar. A tebi ću da prepustim to zadovoljstvo, da probaš i da degustiraš. I da kažeš da li je to na nekom zavidnom nivou i da li je zaslužno da se dođe radi toga. Ja sam pojeo već i salatu, pa sam pojeo i meso, i batata, i svega toga. Možda bi trebalo malo stati na vreme, a ja ću ovo da ponudim mojoj rediteljki koja je pravi sladokusica. Slažem se s tim. Nadam se da će ona biti zadovoljna. Evo, Boga mi već se smeška. Smješka, znači ipak je to. Ja bih iskoristio priliku da vam se zahvalim. Nadam se da vam je bilo lijepo da se družite ovdje samo u hotelu Vučko. Hvala vam na vašem velikom gostoprimstvu i divnoj ponuđi. Bilo mi je zadovoljstvo i ja ću iskoristiti ovu priliku da kažem da ja u ovoj priči nisam sam. Tu ipak stoji jedan tim ljudi koji su sa mnom i s ovim putem želim da im se zahvalim, da im odam jednu veliku čast i zadovoljstvo što su dio mog tima, a ja sa njima. Hvala vam puno. Hvala Dođite vam. nam opet. Živi bili. Skijanje na Jahorini ima dugu tradiciju i Jahorina je jedno od najpoznatijih, ne samo u Bosni i Hercegovini skijališta, nego i šire, zar ne?
Tako je, da. Jahorina je poznata svuda u regiji, ali ne samo u regiji, nego u cijelom svijetu, što se svakako pokazuje iz sezone u sezonu. Drago nam je, ponosni smo što svake godine možemo da iznesemo činjenicu da smo oborili rekorde, što ove godine bili oboreni su i naši lični rekordi, a i rekordi kada govorimo o drugim skijalištima koji su nam u komšiluku i regionu, a baš iz razloga što smo uspjeli da otvorimo sezonu 26. novembra, opet prvi u regionu i imali smo 127 dana kontinuiranog skijanja, što je svakako za veliku pohvalu, s tim da uslovi nisu baš bili najsjajniji, nije bilo snijega, zaista zima je bila baš topla, međutim, zahvaljujući ulaganjima u sisteme za vještačko osnižavanje, uspjeli smo održati kontinuirano skijanje 127 dana. Olimpijske igre su 1984. održane upravo na Jahorini. Između ostalog, koliko su one uticale na dalji razvoj ovog ski centra? Pa jako dosta i baš s tim u vezi ove godine bila 40-godišnjica od obilježavanja zimskih olimpijskih igara. Mislimo da je tad cijeli svijet čuo za Jahorinu. Ono što moje kolege koji se sjećaju tog perioda, koji su radili na Jahorini u tom periodu, često ističu, jeste kako su svi bili oduševljeni sa dušom koja živi na Jahorini i sigurno tvrde da je to ono što je i dan danas opstalo, a to vidimo i po komentarima posjetilaca da su zadovoljni gostoprimstvom koje imaju na Jahorini. U vezi sa 40-godišnjicom i kako bismo pokazali koliko smo zaista ponosni na svoju istoriju, imali smo 7 dana aktivnosti i događaja koji su privukli sve one posjetioce koji se možda i ne sjećaju tog perioda, ali i one koji su jugonostalgični kada je riječ o tom nekom periodu. S tim u vezi otvorili smo i naš olimpijski muzej koji se nalazio u polazu gondole Poljice i bio je na raspolaganju posjetiocima sve do kraja sezone. Svakako imali smo i paradu ratraka i prikazali smo svim posjetiocima sve one ljepote koje zaista danas ukrašavaju Jahorinu, a također imali smo i humanitarnu trku i nekako cijela ova sezona bila je u tom nekom humanom duhu i zaista smo ponosni što možemo, imamo uticaj na to da neki ljudi, da pomažemo jedni drugima i da se ljubav širi. Što to mogu posjetioci Jahorine da očekuju u narednoj sezoni? Pa svakako ono što naš direktor ističe u posljednje vrijeme jeste da se sigurno moraju korigovati cijene, ali ne samo cijene skijališta, jer mi ulaganjem u infrastrukturu i opravdavamo cijene koje su trenutno ski karata, koje su bile u ovoj sezoni ski karata, ali to je ono sigurno na čemu ćemo poraditi i što ćemo da apelujemo i na hotelijere i na ljude koji imaju svoje restorane, a jeste da cijene na Jahorini svakako budu niže, a mi se uveliko pripremamo i za ljetnu sezonu, tako da nekako smo sada više na tom putu i drago nam je što smo uspjeli da imamo, da planina živi 365 dana u godini. Ono što je sigurno za zimsku sezonu da nas očekuje mnogo noviteta i da ćemo i sljedeće godine pokušati da oborimo rekorde i da omogućimo posjetiocima da uživaju na planini baš kao što je to bilo u proteklim godinama. Kao što ste pomenuli, trudite se da planina bude aktivna tokom cele godine. Šta to posjetioce može da očekuju upravo u letnjoj sezoni? U periodu krajem juna, odnosno od 27. do 30. juna, planirano je otvaranje ljetne sezone. Jahorina je planina koja je došla od toga da ne živi uopšte ljeti, sad ima najviše ljetnih atrakcija i to je broj preko 20 ljetnih atrakcija. Svakako ono što je najpopularnije i najznačajnije jeste naš Alpin Coaster koji je najduži u jugoistočnoj Evropi, to je 2,5 km. Imamo i jezero na vrhu planine, zipline, aktivnosti na jezeru, imamo karting, avantura park, adrenalin park, naravno panoramska vožnja gondolom bez čega se ne može. Imamo u poligonu dječji park, igralište za djecu, svakako jahanje konja i to obuhvata mnogi drugi atrakcije i aktivnosti, ali i pored toga svakako je apel i poziv svima da dođu na Jahorini ljeti iz razloga što je na planini uvijek svjež vazduh, nema vrućina, priroda je zaista prelijepa, a svakako na što smo ponosni i što posebno ističemo su događaji koje imamo u toku ljetne sezone. Jedan najznačajniji je svakako Jahorina Ultra Trail. Pripreme za Jahorina Ultra Trail počele su već odavno i prijave su otvorene za sve ljubitelje i avanture, a i trčanja. Ove godine po prvi put, čini mi se, na našoj regiji imamo Jahorina 100 milja, tako da očekujemo jedan veliki spektakl i nadamo se da će to da dovede veliki broj posjetilaca kako je to bilo i ovih godina ranije.
Mi vam šaljemo veliki pozdrav sa ove gorske lepotice, a mi se vidimo za 7 dana na nekoj novoj lokaciji.